INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu Songate in zain sipai ule okas ni somni le paruk zirtop ni ania Putin-an sipai nuai chuang lak belatum thua tangin international news le politics abikin Middle East lama aru ka thil in mung chaumek chanchin kan ngai thlahowanga atop thlengin minlo ngai thlak sak le theu don nia okas ni somni le panga nimin khan Russian President Vladimir Putin chuan Defense Ministry chu sipai nuai khat le sing thum le sang sari lak bel turin thua pe Putin hian sipai nuai somni le sing thum le sang kwale zasari le somnga le pariat nei a targeta heng zinga hian servicemen nuai som pakhat le singa le zaruk le somni le pariat an om don ani Russia ramdan ang chuan kum som pariat atanga somni le pasari inkar mi tereng reng chu kum khat chung Russia sipaya antang turani tiania mase college le university zirlai tam tak chuan hrisel na chuan lama mangin an nar ta thina Moscow le khopuiliana te sipaya tang du hi an tlem thin hleni atlang pui thuin thingtlang lam thalai ten sipai ni an chak deuh ber kum khata tum ni sipai lak run pui hian nei thina April ni khat le October ni khat hian recruitment an tan thin Putin chuan volunteer contract soldiers tam tak lak beladua indona lian zok ma chhon theitura Russian military ti chak atum me kani Ukraine rama Russian sipayan lu ma khan contract soldiers hi nuai li an oma heng zinga sipai nuai khat le singli le sang sari hi chu lei sipayan ne Ukraine rama Russian force te hi volunteer contract soldiers chau an ne military analyst te chuan tuna Russia sipai omzat hi Ukraine ram optel tur hi chuan anin dai lo hle don ni in an soya Ukraine invasion na sipai thizat hi Russian Defense Ministry chuan sangkhat le zathum le somnga emove lek nia soilayen West ram te chuan sing chuang an thi to an ringa Ukraine lam phei chuan singli le sanga velan thi to ni nan soi Colonel retire Victor Murakhovki chuan Ukraine in dona fanga sipai in dai lo na phuruk nan Putin hian thupe ka chuata ni in a soyani Iran Airspace a Israeli F-35 steel fighter alut Iran runa tum naita aniangem Iran nuclear plant ti cheturin Israel Defense Force IDF te hian Iran hi runan chak zek to viawang ti hiarin theya mase ram pakhat ni ve ta fam chu tong po in run ngot hi rm silova military exercise an nei khum ta chiam thin ani ber China po in Taiwan runa chak si han run mai hi chu alarem chi na re silova chutiang Fela anin thausa ta chiam ani kha Saudi Arabia chanchin bu elaf in at report danin thani liam ta tang to khan Israeli Air Force F-35 advanced 5th generation chuan Iranian Airspace alut ta fo maya hlau lo le in ti cham zetin Iran ram chunga athok kwal thina ni Russian le Iranian radar te chuan Israeli jet fighter F-35 hi an muthei mi lova zalen takin athok kwal ta fo ni in kan thulak na chuan soizui bok elaf chuan United States le Israel hian Red Sea tuipui chunga military exercise an nei fowa mel maradar ten man thei heklo Gulf Sea tuipuya Iranian indo long pe dan turte hi anzir mup mayani ati US le Israel hian aruk thei ang berin military exercise hi an neya media lama po kan mungai me ulovani hi Saudi chanchin bu elaf hian aron ziak ta a kan revele ta chawani report in atarlan danin US le Israel hian Iran nuclear mun puite runa ni huna chet lak dan tur anzira van boru ka thona tui thun dan te po anzir na sa a drone le tanker te po an mang na sa ni in elaf chuan ziak Israel tui nuai long point Iranian spy ship besat a ve reng boka besat hi indolong
Jamaran warship helicopter le thona tum theina hingham long ten an zui thina ol sam takarun mai thei chuni bik lo to pang Israel hian Iran nuclear facilities te ti chiata tum tak takani chuan full scale war ti mayela indo pui ma chhon tura ain buat sai angai don ti na ni Iran hian en liam mai don lova tin Russia le China ten an tran pui ve ngei bokinarin oma a be ro chuan a to pathlengam tura niang Iran hian Red Sea tuipuya besat hi da a han en mai hi chuan cargo ship bungro phurlong niom takina langa ma se Israel le US chuan spy ship en khatu ninan ngai tlat maya chutianga ngai thei turin veng tu anei ve miau mai boka cargo ship narana nilovang ti hi arin thei mai ome Iran Revolutionary Guard Corps lam hian Red Sea tuipuya US le Israel malak na hi an chiang vak bik lo ni om takani elaf chanchin buina soizel danin United States le Israel hi Iran run tum ni om takin anin pu acha chowa Iran nuclear deal 2015 chungchanga Washington le Tehranin inrem na an puitlin theilo huna Israel hi achet mai rinna alian chho hle ni hetianga Israel malak na United States a enroll tareng mai hi Saudi chanchin bu chuan US hi Iran be na emo Iran nuclear program laka inven na Israel na ti apiang mai at hop turzia ati lan nani ati bok Israeli Air Force chuan Iran nuclear facilities be nan Lockheed Martin siam F-35 hi amang don ti achiang thokhatta a Komin January thla khan upgrade an siama F-35 hian bom ton khatarit aphur thei to ni tin tuntum exercise a hian van boru ka fuel refueling thona tui thun dan te po anzir na sa hlebok Israel in Lockheed Martin F-35 akol te hi unmodify na sa hlemaya anni phei chuan F-35 pon ti velem lo adir antia awm zia chu ro puiber thil ti theiber tina ania van boruak indo thona zinga ro puiber thil ti theiber tina ni mayang chu Lockheed Martin lam chuan Israel tana an siam te hi F-35I anti deu kherane United States chuan hetianga Israelin F-35 a modify chiam hi thati lem lova ma se Israel hian United States faduat ani na hi a hailo khopa an du le an manata na rem chang zoka an ngai ang hian an lo siam dang lam mai zel ani kumin sang ni le som ni le pani hi chu Israel tan Iran run tura in buat sai kum ani deu bermaya tharuk chung zet chu Lebanon vaw kam le Red Sea tuipuya an huang tau khlea nei tu chan an tum hle mei kha khan Mediterranean Sea chariots of fire ti ming choin drill an lo nei to boka hei po hi Iran nuclear plant be dan tur thowani Israel hian Iranin nuclear ral thuam anei a phallo burmaya hei hi a khat to ka kan soi thin kha Iran hian ati luyani ngat chuan in dawan ngam hle tura nga yang nikum sang ni le som ni le pakhat kum bulam khan IDF Chief of Staff Aviv Kohavi chuan a sipai te chu Iran beidan tur ruang am plan thatak siam turin alo hil to a heng military exercise zong te hi Iran attack plan ani deuh bermai Iran po mel malaka inveng turin athiam ang tok chuan ma alavezel boka kum sang ni le som ni khan Russia siam radar resonance NE alaya American F-35 jet fighter te Iran ramri naya anom thin ti amungal ve maya maro chu soitak ang khan US le Israel te hian F-35 hi an upgrade chhorenga resonance NE radar hian ang mufu theita meu lawani mel tin Russia ral thuam hrim hi ataka hi chuan belh chiana dol lo fo maya soitam vak ngai lovin Indian Air Force thona chet sual fo chan po hi Russia ko chuak that tok lo zia alan chian na pakhat ani report alan danin kum sang ni le som ni le pakhat khan Israeli F-35 te chu Syria rama an luta
Russian S-300 the S-400 air defense systems ten an trek fu mia lovani hei wang hian tun tuma Saudi news elaf reportin Russian radarin F-35 a detect lo ati po hi adik mel ta view mai mani lokhan European ram huai tu tele Joe Biden chuan Iran nuclear deal chungchang an soi hova Biden adminin siam tharle tum view takma se mason na om hlei thailo Trump admin le Biden admin ngai dan po hi kan soi photo a soi non to lo mai la Iranin nuclear ral thuam siamatum tlat nia hriata wangin Israel hian Iran nuclear deal hi adu lo hrim ne na lang Israel Defense Minister Benny Gantz chu okas ni somni le pali khan United States sa azin wang maya Iran nuclear deal chungchanga Israel din na le Israel lo thon thilte azut henani Prime Minister Yair Lapid chuan okas ni somni le pali ve khan Iran hi nuclear ral thuam ram ani lo nan kan chedon ani ti in ato bernan President Biden chu Iran nuclear deal sign to lo turin angen ngal bok Israel Defense Minister Benny Gantz chuan US National Security Advisor Jake Sullivan le US Central Command CENTCOM Commander General Michael te amuboka engti kong zong po in Iran hian nuclear ral thuamani hi kan phaldon lovani ati CENTCOM hi US military le Israel in zom na mo phurtu berani Iran nuclear deal an siam lovemo Israel hi Iran run turin ain buat sai chawani tila aswal lo to pang ole khati zong kha tuntuma international news le politics Middle East lam chan chin te ne na kanan soi thei chu ni a atop thengamin lo ngai khak sak le wangin ngai khatu zong te in chunga kan lo me